Kua whakarewa hia he kaupapa kia tino tūpato rawa atu te tangata I te wā e whakamahi ana ia I te pū. I te whare rerehua o Tamate Kapua I o Hine Mutu, a Hinerangi Goodman I te rānei. Ina mana, ina reo. Nā ngā raruraru o ngā wā ōmua, te pūtake I re wākia I te kaupapa e mauria haere nei ki te motu. We want people in the rural areas to be safe. We want people to have the testing, to have the competencies delivered in the local areas, as opposed to people who might not go about the appropriate training because they have to travel long distance to police stations. Ko te raihana nei, ka rea hoa tu noai ho. Me haere marika ki nā tānata e matatau ana ki rā mahi, ki te ako ki te maupū, nā huatana katoa e pāna ki tō whiwhi, tō raihana. Te mahi nui e whai ake nei, a rā kia whakaitia ke ko ngā tatau o te hunga e maupū ana me te kore raihana. In the rural areas is one of a number of regions where we've gone to with the Mountain Safety Council, East Coast and the Mangamukas in Northland. Very important to get this message out to people. Kei te nui haere te take nea, kua mōhio ngā tamari ki te haere ki te ngahere, ki te whakaupua. Koe ruki tā mātou mahi a mātou tamari kia. He kaupapa nui anō ka mauri a haere ki e rātu o ngā marae kāinga, huri noa oroto Aotearoa nei. Hoi anō ko tahi anō te pātai. Ka pēhea tia ke e rā e maupū ana, engari e kore ana e hiahia kia whai raihana mō aua pū. Ai mōhio tia ana hoki, ko ngā kēngi te nui ngātu o era. There are always going to be guns getting into the wrong hands, and that's the problem. The guns themselves aren't an issue. It's just when people who are uneducated, who have some sort of criminal intent, that's when the problems occur. Ka tika hoki ko te ringa e maupū ana me mātua mōhio e ahana aia. I te kore, he aitua te whakamutunga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.